أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد aray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam heeɗiɓe en ka radio lawol kisal e ka facebook lawol kisal ɗo e kala woɓɓe men heɗade aduna o fof min salmini on salminagol islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna en du'anike mawɓe meɗen wurɓe fatiɓe e ɓey gureji meɗen inchallahu e kala julɓe kaɓe wawi wonirde aduna o fof haray hande kadi en fotti e émission meɗen wowɗo on bone jinna e ñanne e ndure haray noon en yewtuno yontere hande no woodi worɓe ɗo jogiiɓe probléme ko wiyete kon gorgu hara gorgu ngun noon hara ko jogangu hara ko gere ko woni ɓe waɗa hara ɓe gera hara gorgu maɓɓe ngun wawata dillude no haniri noon en yewtuno noon mandeji ɗin hino ka worɓe hino ka rewɓe haray noon hande ko wonɗe yewtude ɗo ko honno ɓen ɗon wawata ñawdorde si tawi gorko heɓi sifa ɗum hara ka o sutani ɓeygu makko wo haray tigi tigi on gorgu makko ngun maaye hono so tawi hiɓe woɗɗodiri haray gorgu makko ngun hino yeɗɗi haray inchallahu ko nen toɓɓere wonɗe yewtude ɗon ko honno ñawdorta ma debbo on kadi himo faala modi makko ha ɓe ɓadodira kaɓe ɓadodiri o haray hande kadi o faalakamo ma ɗum o sattina ɗum adda gere e piiro hakkundeji maɓɓe haray hino woodi laawi sappo ɗi ɓe wawata ñawdorde e nder ɗi laawi ɗum fuu kala laawol ngol on tigi rewri bi isnillahi ta'ala e dungaye Allah o waway ñawdade o dikka kadi bi isnillah ɓay haray koko waɗa na Allah waɗirimo noon joni noon e nder ɗi laawi sappo mi suɓani en ɗon laawi jeɗɗi ɗiɗo fuu haray ko wondi efficace no ɓe haalirta noon ɗi waway ñawde on tigi ko hikki ɗon kadi on tigi fiɓa ka ɓernde muɗum wondema ko wawi sellingol ko Allah subhanahu wa ta'ala on tigi gom'ina kadi wondema pellet so gollitiri ɗe ayeje ɗo e ɗe lekkele ɗe wowleten ɗo ko inchallahu haray o dikkay mi toriki Allah yo Allah dikkin kala jogiiɗo sifa ɗin probléme ji ɗo laawol aranolngol ko honno on tigi gerdata ko yo on tigi jangu ko muccirte kon ko ɗum woni qira'atu ar-ruqiyatu shar'iyya al-mazkura ɗi wolnoɗen ɗin ko feƴƴi ko ɗin on tigi woni e jangude ha o gayna so jangi ɗin ɗon ha o gayni ɗum ko honɗi woni ɗin ko fatiha on ayatal kursi on amana rasul on laqad ja'akum on ulidu ullaha widur rahman on e qul huwallahu tati qul a'udhu birabbil falaq tati qul a'udhu birabbin nasi tati si tawi o gayni ɗum ɗon taqra'u alayhi hadhihi al-ayati sab'a marratin o janga ɗen ayeje ɗon e ndiyam ɗe ayeje ɗe mi woni e wolde ɗo e ndiyam laabi jeeɗiɗi so jangiɗi ka laabi jeeɗiɗi ka ndiyam o yara o looto ɗum ɗo e nder balɗe jeeɗiɗi ko inchallahu iway kisam joni noon ayawal ngal o jangata ngal ko ɗe ayeje tati wonde e arde ɗo ka Allah daali ɗon e suratu yunusa aya 81 e aya 82 Allah daali ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim qala musa ma ji'tum bihi sihru inna allaha sayubtilu inna allaha la yuslihu amala al-mufsidin wa yuhiqqu allahu al-haqqa bi kalimatihi walau kariha al-mujrimun wa awhayna ila musa an alqi asaka fa idha hiya talqafu ma yafikun فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاخرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون لو وني آية دابون تمو أون وجانغو إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ɗe ayeje ɗo ngal be e majje o janga ngal nde laabi jeɗɗi hara ko e ndiyam o yara o looto e nder balɗe jeeɗiɗi ko inchallahu haray iway aya arano on ko woni ko e suratu yunusa aya 81 e aya 82 aya ɗiɗaɓo on ko woni ko e suratul a'rafi aya 117 ha aya 122 aya tammo on ko woni ko e suratu taha aya 69 ko ngol ɗo woni laawol aranol ngol ngol on tigi ñawlorta wonande on gorko humaɗo e gorgu muɗum laawol ɗiɗaɓol ngol kadi ngol o wawata ñawdorde hala ittanay mo ɗum ɗo
wo ko yo ƴettu kaaki sidre ɗin. Sidri on haray hiɓe yeeya mi yeggito addorgol ɗi ɗo holla jama o kaakoye sidri kon o ƴetta koye kaakoye jeeɗɗoy. So o ƴetti koye kaakoye jeeɗɗoy ɗon haa o gasi o ƴetta o tampinira koye hakkunde kaaƴe ɗiɗi ko ɗum woni haa koye munco. Si ɗum ɗon gasi o janga ayatal kursiyu on e muɗum nde laabi jeɗɗi. Ɗum woni Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum o nde laabi jeɗɗi. Si ɗum ɗon gasi o janga qul huwa allahu on nde laabi jeɗɗi. O janga qul a'udhu bi rabbil falaq on e laabi jeɗɗi. Qul a'udhu bi rabbin nas on kadi e laabi jeɗɗi. Hara mo waɗi kalɗo e ndiyam sidre on kanno ton. So gayni ɗum ɗo o yara ɗum ɗo haa o gayna o looto ɗan ndiyam ɗo. Hara kadi e nder balɗe jeeɗiɗi. Balɗe jeeɗiɗi haray noon na yo ɓeydito e ndiyam ngo, na yo tuppoy o inna joni ɗan ɗa lanni yo ɓeyditu goɗɗam ngo. Tati kadi na yo innu kadi o wulna e ndiyam ɗam. So wulni ndiyam ɗam haray o bonni o mocca ton ko. Si tawi haray be ɗam wulne haray ko yo joɗɗin ɗam ka nange haa ɗam foosa. Haray ɗam moccaɗam ɗon kadi ɗam waɗatake e nokku soɓuɗo kadi. So gerdini inchallahu bi iznillahi ta'ala haray o hettay ngorgu makko. Mi fillito laawol ɗiɗaɓol ngol ko kaaki jeeɗɗi kaaki sidrɗi. O ƴetta ɗin ɗo o munca ɗi haa hara mo waɗɗi e ndiyam mo waɗi ɗi e ndiyam e paaniwal laaɓunga. O janga ayatal kursi on nde laabi jeeɗɗi. O janga qul huwallahu laabi jeeɗɗi. Qul a'udhu bi rabbil falaq nde laabi jeeɗɗi. Qul a'udhu bi rabbin nas nde laabi jeeɗɗi. O yara ɗum ɗo o looto e nder balɗe jeeɗiɗi. Hara o joɗɗinaari ɗum ɗo kay nokku ka tuuni ka suɓi. Hara kadi o wulnaari ndiyam ɗam. Si ɗam lanni kadi hara o tuppitaari goɗɗam ngo. Si tawi be o wulna ɗam haray ko yo foosin ɗam ka naage. Haray ko inchallahu no gasa ko lootande aranere nden tun hara inchallahu haray o hetti ngorgu makko ngon. Yo Allah ndikken kala nawon ɗo sifa ɗum ɗo. Laawol tammol ngol ko honno on tigi gerdata. Oɗo ko yo jangu moccitorɗi ɗin ka noppi on gorko jogiiɗo probléme ɗo. O janga ka noppi makko. Ko wiino ɗen moccitorɗi ɗin ko fatiha on, ayatal kursi, amana rasulu e qul huwallahu, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. O janga ɗum ɗo haa o gayna ka noppi on gorko tawata ngorgu makko ngun ngu sella. So gayni ɗum ɗo o janga o aya ɗo wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. O janga ɗum ɗo nde laabi jelu nde laabi 266 266 fois ka noppi on gorko ɗo haray moccowo mo mocca ka noppi makko nde laabi 266 ɓe inni golɗo laawol kadi ko bi isnillahi ko heña haray o hetti ngorgu makko ngu. Si tawi noon hara himo lo'i haa feƴƴiti haray himo waawi ɓeydugol kadi hara sowno be waɗa o jokkinira ɗum ɗo haa o hetta ngorgu makko ngu inchallahu bi iznillah. Haray o aya ɗo ko woni koye suratul furqan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Haray si ɗum ɗon feƴƴi haray laawol nayaɓol ngol ko yo jangu ka noppi gorko on. Ɗo noon ko jangete kon no ɗuuɗi kono ngol laawol ɗo kadi ngol woni efficace moƴƴa fi ittugol nden haɓɓande ko ɓe haɓɓi mo ɗon. O janga suratul fatiha on alhamdulillahi rabbil alamin on nde laabi 70. O janga ayatal kursi on kan nde laabi 70. O janga qul huwallahu laabi 70. Qul a'udhu bi rabbil falaq nde laabi 70. Qul a'udhu bi rabbin nas nde laabi 70. Ɗum ɗo waɗa ɗum ɗo e nder balɗe tati. Si balɗe tati ɗen timmi ko inchallahu haray ko haɓɓa kon haray o hetti hoore makko. Si ɗum ɗon feƴƴi laawol jowaɓol ngol ma jeegaɓol ngol ko honnumo watta ko yo addu miranhu hara kon o addi kon kadi hara ndiyam no ton. Hara ndiyam wonɗan ton nan ko laaɓuɗam pos. O janga e majjan al mu'awwizat wal adiyatul atiya. O jangi fatiha waɗi ayatal kursi on qul huwallahu qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas. O janga ɗi du'awuji tati wonɗi e arde ɗo ko honɗi woni ɗin allahumma rabban nasi azhibil ba'asa washfi anta shafi la shifaa illa shifauka
shifaan la yughadiru saqaman. Ko ɗum du'a non du'a ɗiɗaɓo on bismillahi arqika wallahu yashfika min kulli da'in yu'zika wa min kulli nafsin aw aynin hasidin allahu yashfika. Du'a tammo on a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa. Du'a nayaɓo on e sakkitoro on bismillahi allazi la yadurru masmihi maɗum ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. So gayni ɗi du'aji ɗo nayi o wi'a honɗum allahumma abtil hadha sihr bi quwwatika ya jabbaru samawati wal ard. Allahumma abtil hadha sihr bi quwwatika ya jabbaru samawati wal ard. Ɓeyni non wokoyo jangu ɗiɗo nde laabi jeɗɗi e ndiyam o yara ha o gayna o looto kadi e nder balɗe tati bi iznillahi ko haɓɓa kon iway o hetta hoore makko o hetta ngurgu makko ngun bi iznillahi ta'ala. Laawol jeeɗiɗaɓol ngol eɗi suɓiɗen ɗin e sakkitorol ngol ko yo addoy miran laaɓuɗo pos. Miran on hara mo laaɓi puy suwa joni pilatowal laaɓungal o winda e ngal pilatowal ɗon kadi o windira ndaha moƴƴuka ndaha laaɓuka pos 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 kadi arana ko jillidira e goɗɗum. Ko honɗum o windata ton ko o aya ɗo qala musa ma ji'tum bihi sihr inna allaha sayubtilu inna allaha la yuslihu amala almufsidin wa yuhiqqu allahu alhaqqa bi kalimatihi walau kariha almujrimun. O aya ɗo mo tawa e ayaji ɓurɗe mawnude ko mbele yagal bonitirte. Mi fillitomo qala musa ma ji'tum bihi sihr inna allaha sayubtilu inna allaha la yuslihu amala almufsidin wa yuhiqqu allahu alhaqqa bi kalimatihi walau kariha almujrimun. O aya ɗo ko woni koye suratu yunusa aya 81 e aya 82. So gayni windugol ɗum ɗo ka pilatowal ɗon maɗo wi'en ka alluwal après hande kadi non o loota ko honɗum o lootirta ko nebban habbatu sauda ko ɓe inda kon ka français grain noiro. So lootiri ɗum ɗon ha o gayni après non o yara ɗuma so o yari ɗum ɗo ha o gayni o ƴetta goɗɗum go kadi o wuja ɓandu makko ndun o wuja ka ɓernde makko o wuja kadi ka tinde makko inchallahu e nder balɗe tati so waɗi ɗum ɗo bi iznillahi ta'ala haray inchallahu o hettay hoore makko. Haray non mi waɗa ɗo entre parenthèse no gasa goɗɗo inna joni ustasen inni joni windugol ngol est ce que ɗum ɗo haray natorade e katabahum la. Haray cheikhul islam ibni taymiya haray himo dagini windugol ka alluwal hara ko qur'ana on tu winda ma du'awji tu winda ko jilla ton hay e hunde e cora ɗum ɗon haray hino sella. Sa ƴetti joni fatiha ayatal kursi amana rasulu qul huwallahu qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas ayaje qur'an tun hara jillari hay e hunde ma sifa ɗi du'awji ɗi miɗan jangi ɗo joni allahumma rabban nasi azhibil ba'sa washfi anta shafi la shifa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Cheikhul islam ibni taymiya rahimahullah ka fatawa deftere makko majmu'atul fatawa himo inni haray hino sella ka ɗum ɗo windane nawnuɗo on o looto o yara kadi hino sella. Hadaru ka majmu'atul fatawa mujalladu 19 on e sengo derol 64 a taway ko ni cheikhul islam woni ko yewtiri rahimahullah. Haray ɗi laabi jeeɗiɗi ɗo karangal laawol ngol on tigi gollitiri inchallahu o waway hettugol ngorgu makko ngun si tawi hara ngorgu ngun ko jogangu. Mi fillito si tawi hara ko jogangu o hettay ngorgu makko ngun yo Allah ndikkin kala jogiiɗo sifa ɗi ñabbiri ɗo. Si nde toɓɓere ɗo feƴƴi toɓɓere ɗiɗaɓere nden ilaju addu'uful jinsi
joni ko honno nyawdorta on mo tawata ngorgu makko ngungu jogaka kono himo lo'i o wawata yottade e sonna makko ko yoni mas tawi o yottike e nde wotere makko e nder yontere be wonaka e lewru lebbi ɗiɗi sonnaɓe goo noon harano haton jini sowno be e modi mum oɗo ko honno wawata ɓeydirgol doole makko ɗen telen ngorgu makko ngun haray hino ɗo toɓɓe nayi ɗe o waɗata so waɗi ɗeɗo bi isnillahi ta'ala o yeɗɗa e moƴƴa ngorgu makko ngun kadi ngu yeɗɗa o hetta hoore makko sonnajo o welto go'o ko yo ƴettu kilo goto njuuri hara ko njuuri men on 1 kilo fellito kilo goto njuuri laaɓundi pos hara ko meɗen ko har nawo njuuri ko woni Europe ga hara ko ɓe watta sukkar wiɗo so ƴekki e ndin njuuri ɗon o janga e njuuri ndin suratul fatiha o janga suratul fatiha on nde laabi jeɗɗi o janga e njuuri ndin kadi suratul sharhi ko ɗum woni alam nashrah laka sadrak ɗon kadi laabi jeɗɗi o janga ton kadi qul huwallahu nde laabi jeeɗiɗi qul a'udhu bi rabbil falaq on kadi nde laabi jeɗɗi qul a'udhu bi rabbin nas on kadi nde laabi jeɗɗi si ɗum ɗo gasi o jangi ɗum ɗo ka njuuri hande kan non kanko faalaɗo yeɗɗingol ngorgu mum ngon o ñaama ɗum ɗo e nder balɗe tati o ƴetta kuyel mum o ñaama ndi ɗo e nder balɗe tati si ɗum ɗo o jokkidira ɗum ɗo o jokkidira ɗum ɗo afwan yaafe na e nder balɗe tati o jokkidira ɗum ɗo e nder lewru hara ko ɗum o ittirta kooƴe ndemo waalo kadi ko ɗum ɗo woni ko ƴettata lewru ma lebbi ɗiɗi hara ko ɗum ɗo omon ƴettude ɗum ɗo selon hande kan no ngorgu makko ngol lo'iri wo mo wawi wadde lewru so daari o tawi o hetti hoore makko o accira ni si tawi o hettani hoore makko no faalira noon o ɓeyda ɗon kadi lewru yadi e nder lebbi ɗiɗi ko inchallahu ɓeni ɗum ɗo o hetta e ngorgu makko ngun o yeɗɗa kadi inchallahu haray piiji ɗin fuu wawa marsugol haray musidɓe julɓe tedduɓe on yaforo taw ko tawata mi leeti kon taw inchallahu hari meɗen e dars yon noon miɗo tori Allah subhanahu wa ta'ala on kala jogiiɗo sifa nde nawnare ɗo yo Allahu on dikkinmo kala mo nawna sifa ɗum ɗo kadi haray yo Allahu on dandumo mi turike rabbul ibadi on kadi kala yoyɗo nde yewtere ɗo o feƴƴini nde simo wondi e nawnare nde yo Allah dikkinmo foti kaka sonnaɓe ma ka duhiɓɓen mi turike rabbul ibadi ko yo Allah waɗanmo kadi sadaqatun jariya haray kadi kala yoyɗo yewtere nden tawi woodi ko o famari haray yo yiltito e deftere meɗen no wi'e as-sarimul battar fi tasaddi as-sahratul ashrar onon deftere nde wi'ete ma ɗum ɗiɗaɓere nden wiqayatul insi minal jinne ko wallifi nde ɗo ko cheikh Abubakar Jabiri al-Jazairi hafizahullah haray so tawi ɗum ɗo fu o famari haray hino ɗo numéro téléphone an on min Abdallah woluɗo ko 0032 494 13 64 57 haray ko o numéro ɗo woni ka réseau sociaux ka imo ka viber ka messenger ka whatsapp mi fillitomo 0032 494 wonande wonɓe gaaɓe maɗum 494 13 64 57 mi turiki Allah yo Allah okka kala ndaroɗo nde yewtere ɗo feƴƴini nde ɗo battane moƴƴo wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray en yontere hande si jo yontere hande